Mo te hunga kāre anō kia pōti ki roto i te kōwhiringa pōti ārohe o Rotorua, tērā te whakahau a te tari pōti ki a rātou kia kakama i te mea ko a pōpō te rā whakamutunga mo te pōti. I te kore o Pepa Pōti e tae atu ki te kaunihera i mua atu i te kaumārua karaka a te rā pōti a te rā horoi e tū mai nei. E kore taua pōti e kaute. Across the world, people fight for the right to be able to vote, and we take it for granted. I te pōti mutunga e toru tau ki muri, e whā te kaumārima paiheneti noa o te hunga i rehita i pōti. I tēnei wā e rua te kaumāwaru paiheneti kua pōti. Engari ko te tūmanako i tēnei tau, rā kia piki ke atu i tērā. This is your chance to make a change for council, to put in those people who best represent you. People are a bit apathetic, I think. Although with the super city in Auckland, I think that's generated a bit of interest, so more people are voting in that area. So we're sort of hoping that'll flow through to the Rotorua district as well. People are going to get up and vote. Mo te hunga kua wareware kua ngaro rānei a koutou Pepa, arā kei te wātea tonu te wā. Tae noa ki te kaumārua karaka i te rāhoroi e tū mai nei, arā ki te haere mai ki tēnei whare kaunihera, ki tērā rānei ki te puku o te taone, ki te kawe atu i o Pepa. Those people on the Māori roll they don't actually participate very well, which is a bit disappointing. We're sort of hoping that will improve. A te rā pōti e ki te ai, mēnā i hihiko ngā pōtitanga i aha rānei. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.